Kari Argentina mentakadan hapdeng kajing susir bat kajing syuting banyak kon ya ka final hapdeng ka Argentina Persya ya ka fran kabanlong ha ka singublay ha ka por prajtang janbet kat kum kitolong kubor layatu ba ulanial Messi ubade uwe urang elkai paponam jong kari Argentina menta udon hapdeng kajing mensau nagi benta jong kelebong laong ru ba ulanial Messi da kajing bom klan kajing ula pebru ya ka training na ka benta ban konkre ya kajing kon ya ka final Persya ya kari fran kat kum kitolong kubor laya turu ba ulanial Messi ula masau na kajing akun ya ka semifinal Persya ya kari Kroasia habo pai kajing lakai baldep hapdeng ka Argentina Persya ya kari Kroasia kari Argentina kalio penpelim dalai gol lanot ya kari Kroasia bat hakade kajing lakai ulanial Messi ulio bentep kawai gol lambat kawai ka ases kat kum ki kubor la ongru la bandu mi madan ulanial Messi ya kajing akun ya ka final hapdeng ka Argentina Persya ya kari fran lada ulanial Messi umpat kot na kane kajing mensau kan longru kajing dunong ka bakraw ya kari Argentina kum juru ya ulanial Messi rengkat bat ki fan ki jong u lada ulanial Messi umla ban mi badan ha kane kajing lekai bakru ha kane ka final ka balong hari Qatar wala Qataru wadu jing kerman pelok kerman ba ulanial Messi unyono ya kamet ka bakot bakya hasyo ban sedang ya ka final kumban sipun kemau kane kalong kajing lekai bakru ya ulanial Messi na benta kari Argentina kum ta udan kambani kuntenge bani ora ya kanam ladu ha kane kajing lekai FIFA World Cup ka balong hari Qatar perlok ngan sapej na peng kini ke artil kiri mano bani ora ya kanam ladu ha kane kajing lekai ya ka final kaban long ha ka singi ublay ha ka por prajteng hapdeng ka fran Persya ya ka Argentina nila ru ban ong kajing akun kanlong hapdeng ulanial Messi Persya ya ukalian Mbappe palok ng sapet na pdeng gini ki arngut ki player mano ban yora ya ka golden boot. Sengoba subscribe ya kaneka channel na bentagi wepat ki video bangin sepenmi kublay shibun.